ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću snimati stvari koje radim kada mi je dosadno. Tu sam pripremila 6 stvari, pa idemo. Prva stvar. Druga stvar. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Treća stvar. To mi je majka tamo. Zato što sam posudila nje mobitel, kao snimam se ko ful. I ljeti i zimi klimam glavom cijeli dan, stres od jutra do noći, sve totima, stavim slušalice do koda pa nikoga ne pozdravljam, misle da se nafura, ma ja samo uživam. Četvrta stvar. Peta stvar. Howdy neighbor, come inside. What's up neighbor, what you down behind? I know what the watch together. I napokon šesta stvar. Ujedi nas svako jutro, da ti se probudi sunce, buke smijeha da ubereš sa lica djevojčica. Ljudi, to je bilo to. Pokazala sam vam sve stvari koje radim kada mi je dosadno. Nadam se da su vam svidjele. Pa vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu i izbacit ću danas još jedan video. Svaki dan 2 videa ide. Vidimo se! A ako izbacim jedan dan, jedan video, ide svaki dan 2. Ali ako izbacim jedan video, znači da nisam imala vremena. Idem snimati zvuk.